Teško bi se jednostavno odlučiti šta da kažem, a ipak vremena je malo. Ove knjige sam napisao za jednih 9-10 godina. Kad sam jednostavno shvatio da više ne mogu raditi taj posao koji radim i da moram početi prikazivati i proučavati nešto o kojemu se gotovo niko ne bavi u našoj domovini. Napustio sam posao i uhvatio se jednog grozdića u pisanju. Evo i to je taj rezultat tog rada. Što se tiče tog mog pisanja, slobodno mogu reći da u Hrvatskoj na svega par koji piše tako bez zakačke. Ja se puno družim sa mnogim hrvatskim intelektualcima, piscima, novinarima. I nekad se suočavamo s time da ih pitam zašto ne prelaziš tu granicu. A granica je ta gdje se onda živi na jednom rubu. Znači zašto? Ili je neznanje u pitanju, kad se pitam. Da li je strah? A najčešće je konformizam. Uljuška se i pišeš dok ne smiješ. I zato ovakvih nas par u Hrvatskoj koji pišemo, normalno da smo nepoželjni u tim, da kažem, medijima, državnima, pogotovo sadašnjom bivšom vlašću, ali rijetko kad nas se ovi naši domoljubni mediji prihvaćaju i uzimaju, jer isto postoji jedan strah i jedan konformizam. Što da izdvojim iz ovih 10 knjiga, o svakoj knjizi bi mogao govoriti satima. Svaka je na svoj način posebna. Ali možda da ipak nekada pođemo iskona, što možda sad tu nije rekao, pozorno sam pratio moje predstavljače, da što je to? Koje je to zlo koje pokreće ovaj svijet danas i kad je to počelo? I što su to na kraju ta masonska društva i ta jedna zaplotnjačka društva koja radi toliko protiv Boga i čovjeka? Praktički sve je počelo od iskona, padom Lucifera. Stvorio se otklon i otpor prema Bogu. Najveći, da tako kažem, taj otklon pojavio se zidanjem Babilonskog tornja. Kada je velmoža Nimrod htio je sagraditi taj toranj do nebesa, da on vlada tamo i da bude jedan Bog. Normalno, Bog je urušio toranj, a Babilon od onda postaje ishodište svjetskog zla. Dalje možemo tu iskonsku zlo tražiti za vrijeme kralja Solomona. Mi ga poznamo u Bibliji kao jednog velikog čovjeka, mudraca, koje je Bog stvarno darovao najveće znanje i mudrost. No moramo se sjetiti onog dijela njegovog života, njegove starosti, kada se pod utjecajem svojih žena, da tako kažemo, znamo da je on imao oko 800 žena i još jedno 200 inača ljubavnica, koje su bile većinom poganke, koje su štovale đavla, znači Boga Bala, koji je stvarno ogrezo i sam Salomon pod utjecajem svojih žena i je ogrezo u nemoral, predao se magiji, okultizmu i tada je osmišljen program vladanja cijelim svijetom. Mudraci koji su se oko Salomona, oni su praktički osmislili program jednog zmaja koji će okružiti cijeli svijet dok mu se glava ne spoji sa repom i kako vladaju cijelim svijetom. Normalno, kralj Salomon se na kraju svog života gorko kajao i molio se Bogu za oprost i zato ga i smatramo tog jednog jedinstvenog čovjeka kojemu možemo prepisati u Starom Zavjetu, znamo mudrosne knjige i njegovu divnu pjesmu na pjesmama. Dalje taj
cijeli starozavjetni svijet, slobodno možemo reći da je bilo Sotonino kraljevstvo, izuzev izraelskog naroda. Svi narodi svijeta su štovali jedan kult zmije, kult Lucifera. To su ti poganski bogovi, to su ti pali dimoni, to su đavli. I danas sve te poganske religije nisu ništa drugo nego štovanje đavlu. Znači, rođenjem našeg spasitelja Isusa Krista probijen je jedan put za nebesa. Znači, došlo je do loma, velikog loma u tom Sotoninom kraljevstvu. I od onda praktički jedna postojna tajstvena borba dobrog i zla, znači Isusa Krista u borbi sa Sotonom. I u samom početku ranog kršćanstva pojavljuju se, znamo i sami razni otpadnici, radni proroci, od Šimuna Maga, Cenita, pa do kasnije gnostika, manihejaca, nemamo vremena o tom pričati, sada puno arijanaca, do hereze srednjeg vijeka, Katara, Bogumila i tako dalje, koji su jednostavno htjeli okrenuti taj kršćanski svijet. I upravo srednji vijek, koji neki govore mračno doba srednjeg vijeka radi inkvizicije, u stvari inkvizicija ili istraga, ona je praktički rušila taj mračni vijek. U tom vijeku stvarno se događalo najveće zlo koje možda je bilo, možda sadašnje vrijeme možemo usporediti s tim zlom. Kad je stvarno, da tako kaže, malo falilo da Sotona preuzme, da takav kaže, vlast nad cijelim svijetom. No međutim, zahvaljujući, sad kaže, da izvoje dva velika čovjeka, Svetom Dominiku i Svetom Franji, normalno, povijesni kotač je krenuo opet u pozitivnom smjeru. No međutim, u to doba upravo počinje Sotona raditi na lukaviji način, stvarajući taj jedna mračna, okulta družna, okultno, znači nešto zakriveno. Javljaju se, osim tih heretika, javljaju se i nakon pada Latinskog Jeruzalemskog kraljevstva templari kao viteški redovi u kojima je bilo puno otpadnika i koji kad je Papa Klemen VII, kad ih ekskomunicirao, oni su svoje utečište našli u Engleskoj i Škotskoj. Tamo su one borbe, znamo oni filmovi gdje su oni infiltrirali i u Škotsku i u Englesku vojsku. I od tada praktički počinju te tajne družbe. Engleska postaje taj novi Babilon, novi razvratni Babilon. London postaje taj Babilondon, kako ga zovem. Konačni lom se dogodio nakon odvajanja Anglikanske crkve od Katoličke crkve. Praktički u Velikoj Britaniji mi od tada imamo jedan spoj kraljevskog trona sa crkvom i s masonerijom. Kod njih je često da je njihov biskup od Canterburyja, da je veliki meštar masonske lože engleske, to je običajno. Znači, u Engleskoj to zlo počinje se širiti po cijelom svijetu. Uz to se događa još jedan fenomen. O Veneciji ima jedno pisanje, jedno knjize o Veneciji. Venecija inače na kršćanskom zapadu uvijek bila jedan potkožni čir. Venecijanci su inače potomci ovih starih Babilonaca, Feničana, koji su štovali to krvožednog boga Marduka, znači đava, i oni su nakon toga što su praktički na Sredozemlju, oni su bili robovlasnici, niko nije htio s njima trgovati, da tako kažem, samo na neutralnoj zemlji. I oni su jednostavno svoje utočište našli na ovom sjevernom Jadranu, tim pješčanima, lagunima, stvorili svoj grad. I oni su cijelo vrijeme svog postojenja i sada bili glavna oporba Vatikanu. I znači papinstvu i katoličanstvu. I osvajanjem Turske, ovako zanimljivo, tursko osvajanje Carigrada, kad se Turska pomicala prema zapadu, Engleska svoje bogatstvo i svoje ljude premješta prvo Nizozemskoj, onda u Londonu. Tu se
ona miješa sa, znači, englesko crno plemstvo sa britanskim kraljevskim lozama i tu to zlo nastaje. I sada da to malo sada skratim, normalno, posle Drugog svjetskog rata, da sad to preskočimo, Velika Britanija kad je izgubila mnogo ovih područja, kolonija, to središte tog svijeta se radi ekonomske moći, financijske sjeli u Sjedinjene Američke Države. Sada je situacija takva, u tome će biti sigurno puno pitanja više oko Hrvatskoj, evo, zato sam htio općenito. Situacija je sada sljedeća. Na toj transverzali Sjedinjene Američke Države, London, Izrael, jer Izrael kao cionistička država nije Božji projekat, nego cionistički. Mislim, ako govorimo o Izraelu i o Židovima, normalno ne govorimo o ljudima. Židovi kao naša starija braća, jedan odabrani narod, mislim, to moramo s posebnim pijetetom na njih gledati. No, međutim, kad govorimo o tim židovskim mudracima, koji sada ih vode, o njihovim farizejima, ja bih rekao, čak saducejima, koji sve vide u tom hramu, a nisu vjerovali u život poslije smrti, koji su praktički svom narodu zavezali vrpcu oko očiju da ne prepoznaju Isusa Hrista, onda govorimo o takvom Izraelu i njihovim vođama. Znači, oni upravljaju cijelim svijetom. Kako upravljaju? Evo upravo preko tih tajnih društava, preko tih masonskih lođama, gdje se iznjedrila jedna elita koja, poput Platona, Platon je svojevremeno grčki filozof osmislio da treba upravljati u svijetu, da trebaju na vrhu države biti umnici, znači filozofi, najmudriji ljudi. Drugi sloj su vojnici, koji će braniti taj sustav, a treći sloj su robovi, zanatlije i praktički to imamo sada na svijetu. Imamo ova okultna masonska elita, ona praktički putem vojnika, ko su vojnici? Vojnici su praktički političari i ostalo to društvo svih tih institucija, svih država, koji na neki način u pokornosti drže te, da kažem, tu jedan planetarni sloj ljudi, znači na planetarno kućanstvo nas ostale. Normalno, nije to generalno, svaka država se koliko se uspjela izboriti za svoju samobitnost, primjer recimo da Hrvatske, koja za vreme Tuđmana niko nije htjela. Znači, zato je on bio na neki način u tom svijetu omražen i stvorila se jedan izolacionistički prsten oko Hrvatske. Zato jednostavno što je shvatio i htio da Hrvatska bude svoja. I zato mi je praktički od predsjednika Tuđmana i nemamo nijednog državnika, kao su svi političari, oni koji se zavlače ispod skuta tih svjetskih vladara. Sve države svijeta, da samo ovako još dodam, praktički su u nekoj ovisnosti od tih vladara. Tih vladara koliko ima? To je jedna stupnjevana, jedna masonska piramida, gdje tu je sad spominjano Trilateral komisija, Bilderberg grupa, imao CFR, Riju, okrugli stol i tako dalje. Razni klubovi, rimski, budimpeštanski i sve to strukturirano povezani. No, ta elita na vrhu su familije Rothschild, Rockefeller i engleska kraljeva obitelj. Zato nekada mi stvarno mi je užasno kad gledam našim dalekovidnicama priče o nekoj miloj starici tamo u Londonu i o tim njezinim, ne znam, pravunicama, kako se rodi. Mislim, to je stvarno jedno najbezumnije, ona jedna obitelj koja uz ove dvoje vlada. I tu se dalje normalno šire svi ostali. Koliko je njih na svijetu, 100.000, 200.000, 300, to ne znamo. No, međutim, u toj ekipi, jer oni imaju razne podinastije, to što familija Rothschild ima oko 500 podinastija u Evropi, familija Rockefeller ima oko 100 u Americi, mislim, najveća podinastija je Bush, normalno koja vodi onu čuvenu okultnu organizaciju lubanje kosti i tako dalje.